najbolje je u svemu se pokoravati vlastima, jer svaka vlast je vlast. Prva generacija gradila, svi zajedno, iskreni rad i poslovanje rad. Radili, gradili i bili odgovorni za rad i izgradnju. Na to su izgradili i postigli cilj. Lep, vidi pred nama. Budi se istok i zapad, budi se sever i jug, koraci duže u napad, napred druga je dom. Koraci duže u napad, napred druga je dom. Drugo i drugarice, dosta je bilo rukovanje. Samo se jelo i pilo i vodilo ljubav. Pravili problemi, tvorena rušena naroda. Sve što je urađeno pojelo se i popilo. Na naciji! Slušaj, druže, i ona, sad ne da. A niko ne sluša, svi uzimaju. Drugo i drugarice, sa ovim i ovakvim ljudima nećemo da nastavljamo. Evo oni otarali naš ceo život. Evo oni otarali se cijeli naš život. Zato što ona njegova sve pokrala i sad leže u zatvoru, a? Da, da. Osjećanje posebno stvaranje. Drugovi i drugarice, ljudi da odgovaraju na svoje radno mesto, ljudi na rukoje neodgovorni, lažu! Zato je dovelo do ovakve situacije. Takvi ljudi, cijelo sredstvo, fonta, uzmu svoj džep, a da ne uradi. Takvi ljudi nemaju odgovornost. Silna i snažna, čvrstava opet poradi se, odleka nosi, mlađanu snagu, drži u neko kameni breg, drži u neko kameni breg. Drugo i drugarice, da bi radnička klasa i klasika mogla da proizvodi, da se omoguća, Na sreću zemlje, da se ne daš, želi ne zeći, da ne teći, slava bude, da pozivaš. mora da se razbudi. Takvi ljudi, sad si daleko nabac, hoće nema snega.
biti nešto promjena. Stepen tačnosti tvrdnje određuje se brojevima od 1 do 5, gdje broj 1 označava najmanju tačnost, a broj 5 najveću. Ostali brojevi označavaju stepen tačnosti između ova dva ekstrema. Tvoj je zadatak da ukvadratiš koji odgovara odabranom stepenu tačnosti za svaku tvrdnju upišeš znak plus. Drugovi i drugarice, mladost koja stiže tek na snagu, bit će najlepša u savršetku rada. Nado, znaš što je dobro, a što nije? Nado. Drugovi i drugarice, mladi da predudu svoje ruke sve, stari da traje, ne zaiđu se da odu. A ne bilo ime radničke klase U rubrici Rekli su protekle nedelje izdvajamo izvesno usporavanje razvoja proizvodnje u 1961. i 1962. godini, već krajem prošle i početkom ove godine ubrzan je ritam proizvodnje i visoko povećana razmjena s inostranstvom, a deficit platnog bilansa značajno smanjen. Ovaj materijalni razvitak omogućio je da se uporedo s njim poboljšavaju uslovi života radnih ljudi, trajnim povećavanjem potrošnje i društvenog standarda. Pravilan razvitak cele zajednice zahteva da se u određenom odnosu razvijaju i svi njeni delovi, jer dokle god mi budemo imali samostalnih i nedovoljno razvijenih krajeva, naša zajednica će kao celina biti slabija. Gledali ste predstavu Horizont visoka montaža koju su za vas izveli članovi Teatra 10. Od nas toliko.